Para barana nariko angka tau nakenna padi babua yari ka padi pung nasengat tubune wajo babua biasa na jape agrutai bosina kurangi nariko angka tau nakenna padi babua yari ka padi pung. Yang kedua biasa tenaja pe agruta nariko angka tau nalari darah ye baja senga dipa nalari ki darah mak dari mata yari ka ajeta ini na japit tahu patangi darana pekogi carani pakai guna ustaz nareko dita ni masolo darai dita ni lari darai tatutu ni pakitai tabatad den ni paring mahwe tabalesa ni paring kalingai na inapung baca makadai waliyatalattaf walaish iranna bikum of sapuni insyaallah paja masolo darani ya tu paja lari barakan waliyatalattaf ubakunin ki pemang nareko dita ni masolo darai dita lari darai tatutu ni pakitai tabatadden ni paring mawe tabalesa ni paring kalingai na inapung baca makadai waliyatalattaf walash iranna bikum of sapuni insyaallah pajal lari darani itu barakan waliyatalattaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjin qailiha minad dunya ila yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi minta maaf saya mau pakai bahasa Bugis. Nasaba wisengi makada idi tobone asli ogi ki. Tapi nulian kamakutana makada politika Pak Ustaz. Asalaku ya tobone mato, bone sailong, kecamatan do bocoy. Tapi ku kasengka monro. Jadi polisengka ka den le ujok kakoy. Labi sijang wala lalungi. Alhamdulillah wa syukurillah. Tonreo paimang tomapakiada lauri sese arjanganna fungala ta'ala puang iya labba itanai tanre ingi langi pasiruntui iya manenna anu maki bali-balinge nama muari iya ada pura pungatai angkamui matampa baraka mangindri pamase mat darari ini nawa sabana sabari nauba baraka urung-urung nasiaka kurab bosinna manue nasiat taratekeun bosinna panandrange insyaallah nasabar nauba pat dagaragana rilanna ieu kamput tae Kabupaten Bone andrange namalomo pole minasai
Nasirujuk-rujuk kang ase sampungatari pada taru patau. Natuyulala palolang paning utama rima sijie. Natakatoro pak banwae. Na enceng pulana wasili na palon rumai. Natuyulalang anak orwana na wakeri akal lolongan na. Natabuka ukina. Natatimpa parukusan na welam pilange. Amin ya rabbal alamin. Salawa papa salamae. Mamari ang katatapalori alim labina bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iyang kajalo kang ilala rupa tawe. Poli lalang apu sangange nalaw rilalang ihdina siratal mustaqim. Nabi iyang kapiseng kilamun na tapoe tasit temak kiwirinna pejapoe. Nabi yang kepura matampanin niya agamana fung Allah Ta'ala 20 tahun na. Jadi iya tu Nabi tanah tampanan agamana fung Allah Ta'ala. Itana nasapariya senye banderana asal lengange ina itu 20 tahun na. 10 tahun di Makkah dan niya 10 tahun di Madinah. Mula kira-kiraan ketemu akim makutana makadai agar pas sabaran nabita sehingga angkai natampanginya agamana fung Allah Ta'ala temake tanah. Apa yang menyebabkan Rasulullah sehingga memperjuangkan agama Allah begitu lama? Aga nasapa nabita pape balina makadai dega nasapa nabita sangalina kalimat la ilaha illallah. Iana itu kalimat apa sewange lauri sesi aljanna fung Allah Ta'ala iya bawa nasapa nabita. Tapi nabita batena sapai kalimat la ilaha illallah batena patatungi banderana asal lengange man rasa-rasa nabita. Malang keriwaya rampe makade iya nabita batena mole an rasa-rasange mapamulai tampuri indona la tucuru rika cerana ko burue natarana padi mataru-taru man rasa-rasa mataru-taru ya tu nabita. Maraja si nabita na tampangi salangi matarara si biasa tu bareng kalingan dari kumamolu ki hari ka mamirajo ki makada angkan si tempo waktu nabita na lekada pureng ejo kriya sengi Toiba atau Taif. Malaikat pura Nabi tajuk ke kur kampungnya dan kana pak kampung di Taibah atau Taif nisengi makar melon kesuruna Allah Ta'ala ma dawa ma pidatong menyampaikan risalah rilalan na iya kampungnya dan kana pak kampung di Taibah inono maning itajing Nabi tarwi di kampung angka ni poli Nabi ta mende ni ma pidatong iya manenna pak kampungnya mitte maning batu na rimpei Nabi ta gang kana buncoro nabita na jumata darai na cemme darai tatupa darai tatiri darai na rapi capa ajena turun mereka aja barilon na nabi cina bita makariya Rasulullah Muhammad melo ka go bantu melo ka go tolong Muhammad nareko melo ko bantu Muhammad season wa kayo bulu na inapa boga pangawa kebere mati manangi aga nasa nabita Jibril sabara makiyolo malahan niluduangan mi umman na nariko irimpoy batu aga nasa padongan na nabita nariko irimpoy batu di ummana Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah oh puang tajallon ke sila malampu ummaku nasabak majapun na ummaku deni singi makada aga wakatai nabenengi puani sawakata yung mako di narimpe ka batu nariko di na mela matapa alena buang anak na pamatu ko di na mela matapa anak na buang apo na pamatu nariko di na mela matapa apo na buang apo na ba bate na nabita maparimang ejok ka di ummana wadi jaji mako kumakadi ini nakapa sesa na kena magi wakada iyar neneta riol wadi jaji kapere tapi di mako kana pon alhamdulillah sallani tapi namun mega mupa sallak KTP aga siria sallak KTP nareko dibukai dong pe na dite KTP na taruki kur makara agama Islam batwa sallak tawiye tapi sikali na matu dito bangko kana la ilaha illallah dena jokka majuma
berarti tanya seleng tumasana ye narik kumate wadingi jaji angke KTP naril nasuruga neki watak kalena engkai magali papuri garin panna ranaka magai abak KTP ini seleng sinina tumatua malabiki insyaallah yang kripa barakah Allah taala narima kuana naro enrewa ki pemarana rana madecengi bate naro kasi nabita pada puji manaki nabita pada puji manaki dega bagang kana malang kriwaya rampe makari iya tu nabita pa pujinna jokkari ummana papade lona pa pujinna tu matuai e jokkari anak-anak taita siga idi alena tu matuaki imanang bateta tu mapoji jokkari anak ta mau ni maga battana anak ai mau ni maga kurang ajarana anak ta tetai poji magai anak ta makotonir nabita mau ni maga kurang ajarana ummana jokkari alena tette si mata mapoji ha e jokkari ummana magai nasaba ummana yang kedua papojinna nabita jokkari pada di mana ngeri ummana waktunya melo patunya wana di tengana dana dega ga bajana na buti-mutimu asanna ummana dega ga bajana buti-mutimu asanna ummana narima kwana naro tabali papujinna nabita pekogi carani bali papujinna nabita akka ceri salompena bita aja ki gaga sapa tareka yari galalang akka cereng risaliwanna akurange nania hadis tapi mabiasan kamu basading elapuro cilingi makokoe agana puada nasang ustas ita mangki kama sampaya ya manangka aba sampaja metona ujaji iga padaki sampaja tajaji na watumu jaji makrimi mitawahe memana yano orwani na memana yan makundre na dega kering keling makrimi memana yan sampaja na dega aga na kanama ki hadis makri itu nabi tamam fasal Quran na niki gitu tafsir salah Qurannya surnya sadia angkan itu on marade na kota ngana ranaka ibare cengi pangi na semena mustas itu ngademi itu api rokok suju neke na kumwata bangkung lantat tu dena de bangkung na de itu gaga jaminan na agama ta makari itu to kabeng itu dena de bangkung rijami tamas ruga de gaga uba kuning pemang dega ga rampe ko agamata makari itu to kabangiri jami tama suruga dega aga nekia makari nabita 10 sahabat kuri jami tama suruga termasuk khulafaur rasyidin nega yaro Abu Bakar Umar Usman Ali nanandri mana parewaye mate dunu manang seddi bawa dena mate mat dara pamuta bawang Abu Bakar Siddiq yero onna talue yer dende talue mappa molo Umar Usman Ali mate mat dara mana yero iye nande mana parewa ya to si pamuta Abu Bakar dena mate mat dara nek mati diracungi je nande mana parewa nabita lagi mat dara yer nabita jokama musuh rapa songkona padahal songko besi gang kana makico yer songkona nabita rilunna silade saba mokoi sipo saba napatal to iron makacoiri ulunna nabita jadi bita lagi madara pamuta Ali nareko melo jokama musuh na buarangi nabita nasi ya Rasulullah nareko angka matu musuh di kampung iya layani tuwarani dena kabeng dena kada nareko itari napa se dena de kiparewa de elona puangi iya pamuta Umar waktu namati nabita waktu namati nabita iya pamuta Umar ibn Khattab nareko pole mamusu na dega kamalwata kalena silade tari rito pona sajadai magai machinalade malo machinalade mati madara machinalade malo machinalade mati madara silade teri sampai gore bali bolana nasa ya Umar iga mate nasa dega ga mate magi boleh muteri muta senga nasa siraloko pole mamusu na dega ga malwata kale ku cede moa na angka ke si cigoroku machinalade na kenna na pana
nan niya ke kuboko kumundi udane di padange tapi manang kere gama darce demo to machinna malo de na minule malo iya tato tungka pangu tamar tangana musuhe angkani apona nabita hasa siba Usain melok bantu tolongi agana sang Umar Hasan Husain lari kili suna pas salama elemu manangka silalawanan kanini malanga wirino ni gayaro nabita padahal metana mati nabita ko je tanda-tanda na emakane melona mati melona na cabut tanan na fungala taala aba manangka to mati malanga wirino tanda-tanda lari lisu apora nabita hasa siba Usain pas salama elena tato tungka panglutaw martangana kapere gangkana nalu pamani baca-bacana nalu pamani padonganna nalu pamani sikirina nalu pamani ningirina gangkana tuda na timpa na baca akurange pas patangana akurange na baca maka cotoni pisoe ricak kona tembus cigaro na tatupa ni darai tatiri ni darai na tap besi kini cede akurange pas patangana akurange wal iya talattaf yana tu sabana nama calla pusina akurange asalana yaitu darana panguta Umar ibnu Khattab tabesiki jadi itu nama calla bawa pak yaitu pusina akurange asalana itu darana panguta Umar cara mana biasa guru Kiai Haji Amirullah Amr yang kelinga nasang yaitu bahasa barana nama calla pusina akurange darah asalana yaitu darana sahabat Nabi Tariyah sang Umar ibnu Khattab makanya iya tu ande guru tatu banditai biasa na pak duanga iye posina akurange para barana nariko angka tau nakan napat di babua yari kapad dia pung nasengat tubune wajo babua biasa na japya guru tai posina akurange nariko angka tau nakan napat di babua yari kapad dia pung yang kedua biasa tenaja japya guru tai nariko angka tau nalari darah ye baja senga dipa nalariki dara mak dari mata yari ajeta ini na japit tahu patangi darana pekogi carani paki guna ustaz nareko dita ni masolo darai dita ni lari darai tatutu ni pakitai tabata den ni paring mawe tabalesa ni paring kalingai na inapung baca makadai walia talattaf walaish iranna bikum sapuni insyaallah paja masolo darane ya tu paja lari barakan walia talattaf uba kuninki penang nareko dita ni masolo darai dita lari darai tatutu ni pakitai tabatadden ni paring mawe tabalesa ni paring kalingai na inapung baca makkarai walia talattaf walash iranna bikum sapuni insyaallah paja lari darane ya tu barakan walia talattaf je sebagai kesimpulan para loni mai to bermakka ceri salom pena nabita na sabau upana tania salom pena nabita ya kaceri kolino insyaallah tabbeki matu di akhirat tabbeki na sabana re kokokili no tabbe ang kamatu harapang ang kamana ta beneta wapota sapaki tapi na re kokoki matu akhirat tabbe dega ka sapaki dega ari lorina pa tutu bicaraki angka cede pasan na tumatota iwat ingeriala pati ruang ari lalanna atau tonggalinota iye papasan na tumatota na kannamanaki dena kada to kasiasi to sogi na kannamanang ustaz rakyat biasa apalagi na rekut parenta malade na kanna ipasan na terlotay agay yaro tabagatengi bacci tapi go ibicara malampu upana tanri pagatengi bacci tanri pigo ibicara malampu angka tumatun nang kasewatu na tuo sari-sari dapurange tamadung api tala pole sengesari ripo papalungange risapya patapie isalereng alue nakanna pandra wanwai malari tika nariko angka ada kita paliwata palalo welari ni namar kita manang sariko amangi nato siya dampeng ton rewa mengkelinga papangajak tomatua nariko pur kau siya lompolong
namun pada melo na malik lipu aja lalo to sirampengang lisa ampelo ataku pacora capak 5 atiku rilaleng. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.